Turaje rero n'ubundi kugira ngo tubifurize igitondo cy'umugisha abakunzi b'Intare Official mwaramutseho, bifurije gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga, kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose. Tunabwira abatari bakora subscribe ku Ntare Official ko mwakandaho amakuru yacu akajya bageraho ku gihe, mugakanda handi nyuma yo gukanda kuri subscribe, mugakanda handi kukazogera, ubundi amakuru yacu akabagereraho ku gihe, isaha ku isaha, umunota ku munota, igihe cyose YouTube ikajya ibakomanda mukabona notification z'Intare Official aho muherereye hose. Rero ndababwira ngo mugire Imana n'amafaranga kandi mukomeze mugubwa neza uko byitwaye. Rero turaje muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9, aho tubazaniye amakuru agezweho, amakuru y'imirwano ubona ko hari operation Intare za Sarambwe zatangiye, ni Zero Wazalendo muri territoire ya Masisi no muri territoire ya Rucuro. Ubona ko ariko Intare za Sarambwe operation zanayitangiye neza mu buryo bwuzuye hano muri territoire ya Masisi, muri Bashari Mokoto, muri Bashari Kaembe. Aho muri Bashari Kaembe navuga ko bamaze gushiramo, ubona ko aho bari basigariye ari mu gace kamwe ka Bashari Mokoto ndetse no muri groupement Bapfuna, ariko ikigaragara uko ubu ngubu Intare za Sarambwe zikomeje kubyitwaramo neza. Turaje ngo turebere hamwe guhera ku cyumweru n'ubundi imirwano yabaye hariya muri Zandurumo, muri Ndurumo. Ndurumo abantu barahazi, hari umurebere witwa Karere, uwitwa hari Karere ngo ni generali ukunda kwiyita ngo generali Karere. Hakaba hari uhakomoka n'ubundi witwa Nyeganyega. Hakaza noneho undi musaza wari uri hariya ahantu bita za Gise iye hepfo, ni umwe mu bo bitaga ngo ni abakoordinateri, umwe mu bari bakomeye n'ubundi. Turaza tubirebereho kuko nawe yamaze kwiripotinga, azana n'imbunda 12 ndetse na mashini gane. Ubona yuko muri kariya gace s'il vous plaît ikintu cyitwa Wazalendo kigiye gusa naho gishira. Uwitwa Saga baramuzi, Saga baramuzi cyane, abantu baramuzi cyane rwose. N'umwe mu bantu bari bakomeye hariya, mu bantu bavugaga rikijyana muri kariya gace. Yabashije nawe kuba yamaze kwiripotinga n'ubundi muri 23, yiripotinga hariya muri kiriya gice cya za Miyanja n'ubundi. Nawe ashobora kuza guca hariya ku muheto, yazanye mashini gane imwe, RPG na SM 12 n'abarwanyi 12 bamurinda. Gasaga karibu cyane mu Ntare za Sarambwe, kandi Intare za Sarambwe zirakwakiriye. Gira Imana n'amafaranga, nubwo wari uyafite, niwe wari chef de localité, akaba umwe mu bakoordinateri n'ubundi, ariko akaba nawe uwo bita ni Seigneur de Guerre. Seigneur de Guerre muri kariya gace yabashije kwiripotinga ku Ntare za Sarambwe, akaba yamaze kuhagira rwose. Karibu cyane, karibu cyane, ukomeje kwakirwa. Ubona yuko Wazalendo za Nyatura baba Seigneur de Guerre bari muri kiriya gice cyariya hepfo, ubona ko bose bakomeje kuza ari benshi, bari kwizira mu Ntare za Sarambwe. Karibu cyane muri Isanga. Ikawenda mbere uko mvuga ibya hariya muri Zandurumo, imirwano yahabereye, abahatakarije ubuzima, wenda ndakomeza mvuga n'andi mazina n'ubundi muri no minsi bagiye bahaburira ubuzima n'ubundi wo muri za Nyatura. Manze nabwira Mungu yiko nawe ufite imbunda, nawe umeze nka Seigneur de Guerre muri kariya gace, urazwi, urakomeye. Wowe abandi bari kuza urindiye iki? Reka mbwira uwitwa Gasaza muramu wa Honorable Safari Nyagatare, wigize coordinateur ngo niwe uri gukorodona. Urakordona nande ko babashizeho? Urakordona iki? Uravugana nande? Noneho yaba Kagiri araza, bariya babisukiro bari kwigira ba Karampingi baraza, ntuza twaravuganaga hakiza akantuka, ariko yaraje, sibyo? Ibyo byose muri kwigira kuko nta bundi buhungiro n'ubundi mufite. Agace bari basigaranye ni kariya Kandurumo, kari muri ya witwa Karere niho akomoka, ndetse na bariya bantuza ba Polo niho bari bakomoka, niho bakomotse, niho bavuye, baraza bacumbikirwa Gahira. Ariko bo murareba ibikorwa n'ubundi bakomeje gukora byo kwica abaturage, byo kubangamira cyane abaturage. Nibyo bagiye bakora, bakaza kwica abaturage hariya. Ariko nabo icyo nzi cyo
nuko isaha ku isaha, umunota ku munota, ko bagomba kuza bakaza muri M23 bakiripotinga, nabo bakubaka igihugu cyabo, nabo bakareba ku byiza by'abandi bakongomani bari kurya. Saga karibu cyane, karibu cyane, urisanga. Bamuze piloto bari baraje baza muri M23, ariko nyuma barongera bivanamo, barongera asubira epfo. Ushobora kujya wenda yaragiye muri recruitment cyangwa akajyayo ari ukugenda. Muze piloto reba kure, 40 reba kure, kuko baje amaribo n'ubundi kuri gahunda nuko bagomba kuza, ariko icyo nababwira cyo mwese nimurebe kure, muze ntacyo. Muri Ndurumo rero, muri Ndurumo kubera ku cyumweru umuriro wari umuriro, wasangaga ko ariho habaye indiri, anariho bagiye bahungira baba Wazalendo bose, yaba uwitwa Bendafo niho yari yahungiye, uwitwa Bisukiro niho yari yahungiye, uwitwa Kanaume niho yari yahungiye, uwitwa Gasisiro niho yari yahungiye, uwitwa Serge Birinda niho yari yahungiye, uwitwa Tomangirira, Shinari Tomangirira ukomoka araza Butare niho yari yahungiye, uwitwa Jean Kagiri niho yari yahungiye. Hari abandi bana bitwa Banitanga niho bari bahungiye. Abo ngo nabo ni abajenerali. Abitwa ba Kikove niho bahungiye, abitwa ba Iraturi niba ari Irabizi niho bari bahungiye, uwitwa Nyeganyega niho yari yahungiye, Karera uzwi ku izina rya Bajuje niho yarari, uwitwa hari ikindi gikomoka ari hakurya ya za Busiye nacyo nicyo yari cyahungiye. Ndurumo rero yari yamaze kuba indiri ya za Wazalendo, ariko intare za Sarambwe ariya muri Ndurumo rero. Ndurumo iri ku mupaka wa Oso Banyungu muri groupement Bapfuna, ikaba no ku mupaka wa Bashari Mokoto muri sheferi ya Bashari. Hakaza akandi gace kitwa Kinyaongo nako kari karimo imirwano, ariko intare za Sarambwe zamaze kubakuramo. Nukuvuga ngo Ndurumo yose, village ya Ndurumo yose kugeza amagingo aya ngaya uyu mungubu yo irakontororwa na M23 hariya Ndurumo. Ni ukuvuga ngo umutekano wongeye kugaruka ubwo M23 yamaze kuhafata. Ariko nkibaza bariya bandi barajyahe? Mwebwe murajyahe? Mungu yiko murajyahe? Abandi bose muri kumwe murajyahe? Murajyahe ko mureba isi imaze kubabera nk'igipfunsi, ubu ngubu murajyahe? Ubona yuko n'ubundi intare za Sarambwe zikomeje kwigarura biriya bice mu buryo bwuzuye byose. Hari akandi gace n'ubundi kari hari hafi ya za Rukweti, ahantu bita za Kise nayo yari isigayemo utuzarendo dukeya rwose, ubona ko tudateye n'impagarara ku buke bw'abari bari Kise naho hari abaharasiwe n'ubundi, ndetse bakavuga ko uriya witwa Kanaume afite pisto. Iyo pisto ngo yabonye ibintu bikomeye, urusasu rubaye urusasu, yirasa akantu gutya kakamusharura kugira ngo yerekane yuko yarashwe. Ngo ni ibintu byo akoze igihe kitari gito, igihe kirekire, ubona yuko ari ibintu byarambyemo byo kwisharuza akantu, akirasa yerekana yuko yarashwe ariko atarashwe. Ubona yuko rwose hariya ibyabo bikomeje kuba birebire, ubona ko ibyabo bikomeje kuba nabi, ariko ukabona ko iya operation M23 yamaze gutangiza ya Zero Wazalendo muri biriya bice ko yamaze kugerwaho. Navuga ko imaze kugera ku kigero cya 95%, 5% gasigaye. Ni ukuvuga ngo ni ukujya guhumba bariya kwa Jean Marie, bariya bari kumwe n'abitwa ba Mike Juliet, ba Queen 5, ba Kavumbi, ndumva ko ari nabo basigaye, ahubwo ba 40. Undi se abasigaye ni bande basigaye hariya? Bitwa ba Nyangimanza barapfuye, ba Kivuruga barishwe. Ubona yuko ahari hasigariye Wazalendo n'ubundi ari muri kariya gace ka hariya za Ndurumo nako bamaze gukurwamo. Rukweti nono ikazayo, Rukweti iracyarimo bake bo kwa Janvier Karahera muri APSLS, ariko nabo ubona yuko igihe M23 iravuga ati dutangiye operation n'ubundi yo gusakaja no gukubita bariya ko ibintu biraba bikaze. Ariko n'ubundi muri iki gitondo ikintu cyitwa ibombe ikompora rikaba ribyutse riturika. Ubona ko muri uriya musozi wa Gasopo za Wazalendo nazo zidashaka kugira ngo uriya musozi n'ubundi M23 iwutware mu buryo navuga bwuzuye.
ubona yuko nabo bakeneye kugira ngo babe bakwihagararaho gake, ariko ukabona ko M23 n'ubundi ko yo ikomeje kubyitwaramo neza. Bakunze ibintare official. Ibyo twavuga muri wa musozi wa Gasopo n'ubundi nawo uracyumvikanaho ikintu gisasu, iracyumvikanaho ikintu kikompora, ubona yuko kugeza amagingo yangaya n'ubundi bikomeje gukara, bikomeje gukomera. Ariko icyo navugaho nuko M23 iri gukomeza kubyitwaramo neza rwose. Icyo kintu cyo mukomeze mucyumve ko M23 ikomeje kubyitwaramo neza. Hari amakuru menshi yagiye asohoka avuga ku basirikari 7,435 iriya yasohotse ari komando n'ubundi ya M23, ariko abari bari muri centre ya training ni 12,000. Ni ukuvuga ngo bariya basohotse ni promotion ya mbere, bari bamaze amezi 7. Muri ano mezi 7 rero bari bamaze bahuye n'amahugurwa agiye atandukanye. Urabona ko bamwe bari abasirikare n'ubundi muri FARDC, abandi bari za Wazalendo, abitwa Bantwari ndamye ko bamaze gupasinga. Leobedi yari chief escort wa General Mayanga, nabo bari kumwe ba Ombeni n'abandi ndemeza ko bamaze gupasinga, nabo bapasinganye n'abandi. Abari bari muri FARDC, abari bari muri police, bo mwabonye ko police yasohotse mbere, baje bakurikiwe na komando. Ni ukuvuga ngo iriya ni komando, haraza special force. Muri bano urabona ko ni 12,000 ukuyemo 7,500, dufate 7,500, hari gusigara 4,500. 4,500 rero abantu bakomeje kwibaza ati kuki bari abo basigaye bariya ni yabandi bo bita ngo ni babandi budushoka, akoresha dushoka yandi twakwita ko ari special force. Special force yakomeje ko kuri training, ariko komando irapasinga. Donc nuko ngo mu ntare za Sarambwe harimo ibyiciro by'abasirikare, harimo iyo bita infantry irahari ikomeye cyane, hakaza iyo bita komando ari no bari abapasinze n'ubundi, hakaza iyo bita special force, force special. Bikomeye ko ifitemo ibyiciro bitatu: infantry, hakazamo komando, hakazamo na special force. Nuko ngo intare za Sarambwe biturukanye n'uburyo indege zitangiye kujya ziboneka n'ubundi ku bwinshi, bagiye gutangira noneho bamaze guforma n'ubundi ingabo zirwanira mu kirere. Ariko noneho tutibagiwe ko ingabo zirwanira mu mazi iyo bita force navale yamaze gutreningwa nayo, wenda nubwo itari yabanyisha ariko irahari, kuko ku nkengero za Lake Kivu harimo force navale, kuri Lake Edouard harimo force navale cyangwa force marine, force maritime, marine zirahari. Force aérienne, ingabo zirwanira mu kirere zirahari, nubwo zitari zaba nyinshi biturukanye n'ibikoresho, ariko kuzirwanira ku butaka special force, komando na infantry bo barahari. Noneho hakaza n'abandi bashinzwe kurinda ubuyobozi bukuru, donc VIP, babandi barinda VIP bagenda no bagakora training y'uburyo. Donc murabizi cyangwa twavuga ngo nabajepe bavuga ngo nabajepe n'abagarde présidentiel cyangwa abagarde républicain n'abagarde présidentiel, abajepe ubona ko nabo bahari rwose. Ubona ko intare za Sarambwe zamaze kwitegura. Ubu ngubu rero ikintu kivugwa cyane bari bati bari abasirikare bagera mu 7,000 bapasinze. Esko umujyi wa Pinga uragumamo? Umujyi wa Pinga M23 yawukozemo operation, umujyi wa Uvira M23 yawukozemo operation kuva mu birometero 35 kugera muri Uvira. M23 ikoramo operation itwara bamwe mu bayobozi babo, ukumva ko ari ibintu navuga bifite icyo byigisha n'icyo byereka guverinoma ya Kinshasa. Pinga abasirikari 12 bivuganye abasirikari 4 bo muri FARDC, abo Wazalendo bakabakuraho imbunda bakabakuramo uniform 12 n'imbunda zabo, nabo bamaze kugera muri M23 ikarembe. Karibu cyane, ubona yuko Wazalendo bo ubwabo bari buze kwirangiza bakimara bigira muri M23, bitabaye ngombwa yuko iriya operation zero Wazalendo ikorwa, bo ubwabo bashobora n'ubundi kugira ute gukomeza kubyikorera. Ikambahe urugero, niba Hakiza azanye 12
akazana mortier 80, akazana mortier 60, akazana mashinigani, akazana RPG, akazana ese mu gitabara, akazana na ziriya mbunda nziza ubona z'abantuza z'aba sniper. Ni ikintu twavuga n'ubundi gishimishije. Hakaza noneho uwari coordinateur wabo cyangwa seigneur de guerre wa kiriya gice cya za Kise, uriya bita Saga, yiripotinze akazana imbunda n'amashinigani. Uri kumva ko baragenda bashira bariya bose bakomeze kukurwaza aribo bariya bantuza ba Bisukiro n'abandi bari kumwe nawe, nabo bakagira n'abandi birirwa bantuka. Ubona yuko nabo ko umunsi ku munsi, umunota ku munota, nabo baraza ibyabo bigasa naho birangiye, ukabona yuko bo ubwo barimara. Wakongeraho abari bavuye kwa Kivuruga we nubwo yishwe, ukongeraho n'abari ya 12 n'ubundi bongeye kuza, ukongeraho hari abandi bari bazanye na Mushipa, ugasanga yuko Wazalendo n'ubundi bari buze gushira. Muribuka mu minsi yatambutse hariho Wazalendo baturutse, ariko nabo bamaze gupasinga, bapasinganye n'abandi no muri abangaba bavuye kwa Kabido. Uriya Kabido nawe bagiye gufungira Kinshasa, we bajyanye muri prison ya Ndolo. Ubona yuko ubwabo baragenda bashira, baragenda barangira umunsi ku munsi, ku buryo izi no operation 23 yamaze gutanga zivuga zero Wazalendo muri Masisi na Rucuro iza kurangira bo ubwabo bamaze kwirangiza. Hari inkuru iri kuvuga muri assemblée hariya muri Palais du Peuple, ubona ko harimo uruntu bikomeje kuba nabi n'ubundi, aho abadepite bavuze ko batagikeneye ko Vital Kamerhe akomeza kuba perezida wa Assemblée Nationale, ko agomba kwegura, ubundi byananirana bakamweguza. Ubu ngubu bagiye kongera gutora ugomba donc itegeko rivuga ko niba 50%, bavuga ko 51% bavuga ati Vital Kamerhe ondoka Assemblée Nationale, perezida w'inteko ishinga amategeko araza kuvaho hajyeho undi. Bivuga ko nawe nyuma yo kweguzwa ashobora gukurikira Costa Mutamba, akajya kongera kubazwa ku byaha aregwa, nubwo perezida Tshisekedi Chilombo akomeje kumukingira ikibaba, yakomeje kumukingira ikibaba kubera amasezerano bagiye bagirana n'uburyo bagiye bavugana. Ubona yuko bishobora n'ubundi kuza kugira icyo biza guhindura. Ubona ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inteko ishinga amategeko ishobora guhaguruka bakavuga icyo bagomba kuvuga, kandi ijambo ryabo rikumvikana biturukanye na politike iriho. Ariko ukabona ko wenda nubwo bamukuraho bamugumishaho ku intare za Sarambwe zo zirakubwira ati ngo ntitipaka Kinshasa. Ubona ko yaba Colonel Nanga nawe abivuga, wenda hazaza kubaho undi perezida w'inteko ishinga amategeko mu gihe intare za Sarambwe zizaba zamaze kugera muri mujyi wa Kinshasa. Muri Uvira rero, muri Uvira muri iri joro byaraye bikomeye, haraye humvikanamo amasasu. Ayo masasu abantu benshi bagakomeza kwibaza ngo yari amasasu y'iki. Abantu benshi ntago bari basobanukirwa n'ari amasasu yavugiraga hariya muri Uvira, ariko bakavuga yuko ari ukutumvikana kongeye kubaho hagati ya Wazalendo bari abo kwa William Amuri ya Kutumba ndetse na FARDC, bapfa ibijyanye n'imisoro, ndetse abarwanyi bo kwa William Amuri ya Kutumba nabo kwa Makana Kika Kasimbira John bavuga ko ari bagomba gushyiraho inzego zose, yaba inzego z'imisoro, maire de la ville wa Uvira, donc inzego zose z'ubuyobozi bagomba kuba muri etat de siège, ariko iyobowe na Wazalendo. Guverinoma ikavuga ati ntabwo mwebwe muracyari abarebere, nubwo wenda mufasha muri pro FRDC, ariko ntabwo mugomba gukora inzego z'ubuyobozi ngo abe rimwe muzishyiraho, kandi natwe igisirikare cya guverinoma duhari. Bakavuga bati tugiye kujya kuri Brand de Fer, abari barushe abandi imbaraga nibo bari buze kuyobora uno mujyi wa Uvira. Ubona ko nabo ubwabo bakomeje guhangana, ariko ibyo bikaza guha amahirwe M23 na Twirwaneho iri hejuru muri ho plateau na moye plateau. Ubona ko iri kumanuka nkuko nabivuze, izamanuka n'ubundi itera intosho, itera amabuye muri biriya buce Wazalendo bifatiye, muri biriya buce FRDC ikirimo Abarundi
FARDC ikirimo abarundi n'abandi bagiye batandukanye, babandi bo Gisegeti yagiye kuzana, aragenda azana abacanshuro, aragenda azana ibihugu runaka ngo bize kurwanya abakongomani, ari nabyo mbishe ejo bundi ku cyumweru afande Emmanuel Sultani Makenga yavugaga, avuga bati twebwe ni igisirikari cy'abakongomani, Armée Révolutionnaire Congolaise, ntabwo ari igisirikare kirimo FDLR, ntabwo ari igisirikare kirimo abarundi, ntabwo ari igisirikare kirimo abatanzania, ntabwo ari igisirikare kirimo abanyafurika y'epfo, ntabwo ari igisirikare kirimo abanyamarawi, ntabwo ari igisirikare kirimo abo muri Colombia, ntabwo ari igisirikare kirimo abo mu Bubirigi, ntabwo ari igisirikare kirimo abo muri babandi bo bababwiraga ngo kwikiri. Urukumva ko twebwe ni igisirikare cy'abakongomani, ahubwo muze tucyubake. Ubona yuko intare zasaramwe n'ubundi hariya mu ya misozi ya Haut Plateau na Moyen Plateau, donc muri chaîne de montagne de Mitumba, ubona yuko bari kumanuka n'ubundi bari kuza muri iriya migi, ubona ko isaha ku isaha n'ubundi iriya migi izafatwa. Ngo bajya bavuga ngo akaryoshye ntigahora kwitama. Reka tubifurize n'ubundi gukomeza gukora subscribe, mugasharinga ibiganiro byacu buri munsi bikajya bibageraho.